tua tato tutulai po na matinyo tato isa. Tato auto fatasi sa mo mele lalu lalu atua tato te aveni fatai di inga le tua pe tato talang pa bisa ia so
Patalo fatu foi ya Samoa, pai tatu fatasi foi ya tatu fasalonga. Ya o tatu bigi ingane te fatasi, wilava lo tatu pengai pe mo pitang pentang au le tua e tausi pere di o tatu ngata. Patalo fatu foi ya pai man malo foi o isi foi tatu malo, pai inga pai tatu fatasi foi i tatu man malo nei per mentang nei. O te papiro ayatu de ya sosi foi malisi sini ni Australia. Fionga le Patama, Tamaya, Sidi, Tavita, Pia Foide, Super President, Manau, Messi Foide, Ira Selassie Foide, Socialisi, Mato Ainga, Pia Manta, my Alpha, Tai Foide, to a few Maimu, Mafori Vitao, Tato, Petauranga, Pifatasi, so. Usum tu Fafine, Petai, Tato, a Leon, Tato, Se, Moletua. Yara Tato, Manatu, Tato, Se, Matato, and Sala. Ina ia ngā tātou e whamamalu e nei misteri o ia. O te tau i le tua, o leo na manauma, ma o tō soe, i o tō tau. O tuana sararaba i o mawhauwhaunga, ma ia uhu, ia mionga na mawhaia, ma tāwha i o le whaia. O wangsala, o matuanga sala, o le mea leo te ore atua ia maari mo ia, te tau kōwhia, le au wangi mo le au koe uma, ma o tō soe, i o tō tāsia o le i o tātou atua. Ia ko mai a te tātou le atua leo mana uma, pa mangan mea tātou ang sala, a watu i tātou i le ola e whāwhau. Amen. Yeah.
Le tuano mātou tama. Na e fola funia mai e te apio mai mo le whāpapau pātas. Mai lātou o lātou whaina mea tonu, mana mea sao. E so swan mai nei a mātou la pia i o luma. O la mātou ringa nei a lātou i lo mātou o li Jesu ki miso no walo. Ua soi fui ma pure whātasi ma oe marianga ngā pā ia. O le tua tō tasi, mo le whāpapau lava. Te momere tu se Jeremia no nam tau pasfulmer fit. Mata na tatu fai tau fla fai mai le fai upu e lima. Te whangata mai fai upu e vara. Tu se Jeremia sfulmer fitu. Mata mai fai upu e lima se whangata mai fai upu e vara. Tatu fai tau fla fai e. Lo fa pēo no feta lai mai o le li. Ia malaya le tangata e whātutua i tangata. O whai tangata mō nā lima. Awa li liu eselo na loto i le li. E a veo ia e pei o le tūla i le vau. Nā te lei lo fōi pe au mai mea le lei. Mau wai o ia i mea pā a i le vau. Le nuu na mati ma le lei aina. Amu ia le tangata o le whātuatua i le li. O le o whai le li mō na whātuatua. Awa o ia whapea le la au o tuto i tawhani le vai. O se solo atu na ai tawhani le vai tafi. Nā te le lo fōi pe o mai le vela e lau o la ola o na lau. I le atu vale i le tausanga o le la mala. E fua mai pia lava o le fua. O le upo o le li. That's why baptize.
le salamo fstariai. O le tali, amu ia le tangata e whātua i le ali. Amu ia le tangata e whātua i le ali. Amu ia le tangata e le savali le whiriwhiringa a e a mio leanga. E le tu foi o ia i le ala o e angasala. E le no foi o ia le no foa o e tauwemu. Tali? Amu ia le tangata e o ia foi e whapei o le la au o tato i tafa ane o waitafe. E fua mai ona fua i ona lava tau. E le tau ulu fo i ona lau. E manu ia fo i mea uma na te whaia. Amu ia le tangata e whātua i le li. E le whapea o e a mio le anga. A e pei o aputi o saito i la tau ua le lea i le matangi. O le mea fo i lea, e le tutu ai, o e a mio le anga, e le whao sinonga. E le tutu fo i tangata ang sala, i le whapao tuputonga o e a mio tonu. Amu ia le tangata e whātua i le li. A reading in St. Letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, if Christ is preached as raised from the dead, how can some among you say there is no resurrection of the dead? If the dead are not raised, neither has Christ been raised. And if Christ has not been raised, your faith is vain. You are still in your sins. And those who have fallen asleep in Christ have perished. If for this life only we have hope in Christ, we are the most pitiable people of all. And now Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. The word of the Lord. Thanks be to God. Siva o i tā lofa ya te otou o e maua. Ua mariwi fo Yesu whātasi mai lātou, o na tū rea o ia le mea lo ngatasi. Mo na so e tō tele, mo le moto te ngata e tō tele, mai utai auma, mai Yerusalema,
ma le tu i tai o turo ma sai tonu. O lato mai e whaalongolongo i ati ia, ma ia whaamaroloina o lato ma. Wa sile silatu Yesu i ono so ma petara yatsu. Amu ia o tau e matitiba, awai o tau de malo o de atua. Amu ia o tau e kia ai nei, awai ma ona o tau. Amu ia o tau e tangi nei, awa pe atani o tau. Amu ia o tau pe ai tangia o tau e tangata. Pe a whaate e se ina foi o tau, ma whaarenga ina e la tau, ma la foina lo o tau ingoa, pei o se mea deanga. Ona o de atari o de tangata. Ia o tau ori de aso, o ia o tau oso o de fia fia, a wā whauta o le langi ro tau taui o tene. A wā sa whapeo na whai o la tau tamā I perfeta. Ai pei tan, o I ta alofa ia te o tau ue maumoa, a wā o tau maua lo o tau de dei. O I ta alofa ia te o tau ue o ma ona, a wā e fia ai o tau. O I ta alofa ia te o tau ue fe atari nei, a wā e whano no o tau me putangis. O I ta alofa ia te o tau, pe a tautale le nei tangata uma ia te o tau, a wā sa whaapea lava o na whai o la tutama perfeta pelo. O le tala le lea le ari I. Tare tonu le loto I le dei vai aso tato ai. Na tua na yaso. Re whaareo atu uku Yesu le nei aso me sa tato whienga iai o le maliu ma le oti. O le motusia o le mafutanga. Uku ia sa alanga I sa moa tu do le whienga pate le Paulino ma pate le miau. Na alanga sa moa o I taro whai. O I talo whai a pātiri. O I talo whai ua uho se toa wei foi se onge foi te tonu ne kāre sia. O I talo whai a pātiri. O la misia foi, o la siu fonga a maise o la ngaruenga. Whau si tau langa mo sa moa wale lalulangi a toa. O I talo whai I a inga. Ua whawau ni nei taimi ona o leoti na wau staulanga. O nisi foi o tato a inga ni nei mai tau. I le tele foi o nisi foi lato wala awina. Uku alawa lea o tato e tangi whaatas. Oi talo whai, oi talo whai. Aure temi kwere tasi ma whai foi o tato whai e uku ne nei. Pena sauno mai ai Yesu ya tato. Amu ia. Amu ia sa moa. Amu ia sa moa I lava o tele lava fita fita. Pese se ngai foi o tatu tangata. Ai lo whamanuia mai pēr le tua I tatu tangata. Mai le volcano. Ui lava lo iei whamai. O lo sawa le muke sa moa. Tatu uku lava le ama tatu fia ma tatu bita bita. Amu ia sa moa. Ina wau saulanga. O mali diu taroi nei. Ma fai fai whapea fai nisi fai tātou amu ia na manama. O le tina. Nōna mai ai nei au auna le atua. Na whidiwhidia I le atua. Ai le fōfoina I tono le alo le tina se tulou. Amu ia a inga nei o nei o si tauranga. Au wā o le lato taurangi le nei. Le ngata mo latou. Au o fōwai lato tauranga. Mo sa moa. Mane lalurangi atua. Fai foi na whapea foi sa moa li tupu talo fai. O talo fai le kamarene. Talo fai le lema fau. Talo fai o whalu maina a inga manu. O talo fai I a inga o whano noa o ma li masiasi ona o se o se tas. O fai o whapea foi amu ia le tamarena.
amu ia le tene nali. Ona ua ia whaia hea rona ainga, whaia hea rona nuku, whaia hea rona ikarisia. Au rea o sauno mai le atua yana nuku fora mo tātou, amu ia le tangata e whātua tua i le ri. Amu ia le tangata e le fwai atoa rona malosi, po rona whātua tua, po rona taritonu, i se tangata tō tasi e whāmuamua lava le tua. Amu ia le tangata e whātua tua le ri, e pei lava o se la auwa au tawha mai tawhi e ola, e fua, masu sua ona o le tangata ua ia tudivai, ua ia loto mawalalu, ua ia taritonu lava o le ri e a fua mai ana whawanyanga, o le ri o le upumoni, o le ri o tātou ta iala a maise le nei mai tamu. O le upule nā tātou whalunga i sā mua, ma le whorwhora mua, ma le perpeta Eremia. Awa le tengini nā sā whiu Eremia, alanga atu i ona taitai. Ina iau ese mei latu angsala, ina ia latu whaamua le atua, peitai, o i talo whairola ia i le tupo Israel. Talo whai me na o iai, na o mai le malo papurunia, pasioti latu tu. Whaamaina le nua le atua, aisea, wa latu whaatua tua, i le ana sala ma le vai vai tangata, awa ngalo ia latu, le latu pia ngai nos, ma le atua, le ana whaia latu tua a ia Abramo, a Isaako, ma Iakopo. Ai leo to e whamarusi au mai Eremia i le nuu a mese koe tātou, pe a tātou maure manuia, ina ia tātou a langa le upu, amu ia, pe a tātou whaalata lata pēr, tātou tangata, o le tātou langa i le ni i teimi unga. O lāna whaingita, pe ali le se whamoe moe, le atua o le tātou tari lea o tātou malaka. Pasoa mai le apostolo Paulo le upurofola no lua, lua langa mai foi Paulo le anganga o le amu ia. Amu ia tātou na tinangalo le atua ia veo ia pe se tangata. Ina ia whaapalaina, ina ia sori palaina, ina ia whaatingaina, ina ia mariu mo tātou. Au wāle tātou whaalutanga, ai mase foi o le tātou whalelinga lea tātou o le tātou tua. Amu ia le nu Israelu na whai aile whiringaro leo le tua i le korusi. Amu ia tātou sa moa mara o pevisiano uma, ono le manuia o le toe tu ma le tunga mau, lea sa whaasoma iai na apostolo Paulo. I le tātou vengaria lola ia, lo dua loa au wala lo whaasoma Yesu, i le tangata e manuia pe au ia ma le tangata e o wai upu tānu whai. Manino lava le fora le a Yesu, manino lava i le tangata pe a whaamuabua na whamaurunga, pe whaamuabua le oa whare larulangi, o whaamuabua nisi mea ai tu afu au ese le tua, ia na le talo whai le mea tātu te mau. Le tātu a inga, le wa tātu mataria fo le tātu savaringa fo le nei vai asu, amu ia tātu o fo ina mai le atua le nei asu fo. Waina loa, te ule statu waso fo mai le atua, au leo whamanino mai le adiki, nona nofa muti vale, e tu avu noa mai le atua ia tātou i nei asu, ina ia tātou ave pēri di inga ia te ia, ai to e mati fo i tātou lava oranga, tātou mafutanga pi whātasi tātou ainga, au ni tātou whatamana, au ni tātou whātani le i whamuanga le atua. Usa matu whāwhine fo ia mese fo le tātou tu, ina ia tātou whamalos, ina ia tātou mau pēri whamoe, tātou sa ili ma tātou whinau i le amu ia le nei, lo sauno mai a Yesu ia tātou, a wale amu ia le nā le ngate manue tātou li nei o ranga le tu mau, a ia tātou mau ai le o ranga whāpau, a wale tātou tau i le nā, pei lava na whora mai i Yesu mo tātou le asu. Io sono tu fa fine o mai on tātou whalonga fora le atua e whamalusi au ia tātou, ina ia tātou ora i au ia. Ia
tātou tutu lai whaafou, le tātou whaatua runga le atua male ekaresia. O le tātou tani o te whaatua lava i ai. Pea tō te whaatua le atua e tō tasi le te mai o le malosi malava, o le na whaia le langi ma le larulangi, o mea ova aia ma mea o le ova aia, o te whaatua lava i ai. Pea tō te whaatua le alia tō tasi o Iesu Kiriso, o le alo tō tasi lava o le atua, le na whanau le te mai o le whaia se mea tasi, o te whaatua lava i ai. Pea tō te whaatua i le anganga pa ia le ali, o le fo ia le ola, o le whiu mai le te maa ma le alo, o le ifungia ma via whaatasi ma le te maa ma le alo, o le na petalai mai ala mai i perfeta, o te whaatua lava i ai. Pea tō te whaatua le karesia tasi pa ia e kāturiko ma apostoliko, o le tai tonu atu le papasonga e tasi mo le whamangarino ang sala, mo le tātou whataritari mo le toi tū, e nauti mo le olanga tari, ma o te whaatua lava i ai. Le tātou a ingo le tātou whaatua lava leo tau tino mo le atua, i le tātou mita iai, mi an tātou ora i ai. Tātou ainga la tātou whamaurara mo le lia le tātou tausanga, mo mori mo le atua, a wā fo le tātou tauranga, ma se fo le tātou sabaringa i le vaiasu. Tātou talo mo le tamapa ia Pope Francis, ma se foi o sega ki po, le au se tauranga, le au whenonga pa ia le atua so se fata whai tauranga, a wāna rātou ngaruenga, ini a wā madu, le maruia o tātou malawa. Tātou renga le i leri, e whafo mai. Tātou te talo mo se o tātou atunu o Samoa, nei vai tau no pe ngai pe tātou i te se nga foi, ono taitai o maro, o tono foi nu mare karesia. Tātou tangi atu le ture, tātou tauranga i tātou maure o le ambia, a wā le maruia o Samoa. Tātou renga lea i leri, e whafo mai. Tātou manatua le larulangi a toa, o maraumia o tātou tausanga a wasi pide mu, ma se foi taitai o maro, ma se foi o tangata foi le larulangi o whaasawa ina, ono ra rātou whaatua i leri. Tātou renga lea i leri, e whafo mai. Tātou te talo o ero whengai mangasi-ngasi, tono o maoto ngasi-ngasi, tono a inga. Ma se foi o risi foi o lo a fia foi pa mai o te kovita. Pa mawhanwhana pere tua o lātou mo lātou ti ngā. Am ia foi lātou o lātou mautofi lea mo lātou ngasi-ngasi ma le pōpō ngā o le tātou ari kaona. Tātou renga lea i leri. E whafo mai. Tātou te talo o nganga ue maririu. Tātou te talo mo le nganga ia fionga ia pātele paurino pōriu. Ia fionga ia pātele uri angstaus. Ia fionga ia ti a kono sepo. Ia tina ia eseta sa sebe mananya. Ia tina ia ba paulo tuala. Mo nisi foi o tātou a inga mese le bai tau vengai iai i le motusira mafutanga o le oti buli mariu. Tātou manatua nātua nganga, whamawhanawhana foi o a inga. Ma se foi tātou e karesia mana tunu leitai. Tātou renga lea i leri. E whafo mai. Tātou te talo mo whapotomotonga ese foi o tātou Samoa ni Australia. Whapena foi, lea sosi foi, pera inga foi marisi. Wafo le lātou ngaruenga, ni nei tausanga. Whatasi foi ma tātou, ia ma se foi Samoa uma i nei sini. Tātou renga lea i leri. E whafo mai. Le tualo mātou te mawe whafonga i mātou talo. Taria fo inisi o mātou momo onga tono mātou loto. O le mātou renga ni alatu yati o Iesu Kiriso lo mātou wari i. Amen.
Usuma tu whaafina ia tō te talo ni ia tari le leia nam le taulanga ma lau tau le atua le tama e ona le mana uma. Ia talia le taulanga mai o lima, o le inga ma le maru lo suafa, ia o ngāko i tātou mura nai ka le sia o ia ato uma. Lea lie, o mātou whaile ne mōringa le ususa tai lau, ia whaamamaina ma whaapoina i mātou, ma ia taitaina i mātou lau whaapanenga, e whaabawau, la mātou lenga ni ne suafa Yesu no mātou wari i. Amen. Ia patasi le arima o tou. Wa mato i lolo mana lo fuafuanga lo fore paulatanga. Le afio mai la be mato i lo mana fātua. Mana e finangalo i la be na mato. O se tasi fōringa ia mato. Wa furutia le tangata i lo whaawo mai. Ai o se tangata lava. E toi whai le whale lenga. E ala ia Yesu Keriso lo mato wari. Wa mamori atu e angiru le langi no lato te talo. Ore I whonge a latu ia te ia. Au lato ori ona luma e whaavawau. Ia tasi o mato leo. Mo lato le lato pese whai tumau. O lo inga. Ne ia vea la tau mo I mātou, o le tino, o le toto, lo mātou wari o Yesu Keriso. A le tunatu le otu si oti na ia tadia lo na lava marie. Na tango I la reto ma batu ia te oe le whapatai, na tofi I la reto ma batu lo na au soo ma le whape atu. Nā pe tango fia iai o tō uma ma ai iai, o lo tino le nei, o la fo ina atu mo o tō. Ina wa mai le tama putanga na tango I reipu na toi avatu ia te oe le whaapitai ma le inga, na tu atu le ipu na au soo ma le whape atu. Ina pe tango fia iai o tō uma ma whinu ma iai, o le ipu le nei o toto. O le toto le whenga inga whau ma le whaababau, o le a whaamaringa ina I o tō ma tangata uma, ina ia whaamanganu ina yang sala. I o tō whaere le sauninga, o le whaamanatunga o au. Le misterio le whaatua tua.
whamanutunga no mariu mana no toi tū mātou te momori atu i te oe te mai, i nei a reto le ola, ma le nei puri pāoratanga. Mātou te whakatai atu i te oe. Ina oe alu ia i mātou te tū i o luma ma au atu i te oe. E sosoan mai a mātou ma wei mātou whaanga le tinu ma le tote kiriso, ina ia whaatastasia mātou i le maputanga e tasi le anganga pa ia. Lea li ia manatua la wei kāre sia le larorangi atoa, ina ia mātou ora le arofa whaatasi ma wharani sisi lo mātou te mapa ia. Vincent Long lo mātou Big Paul, Alapati Ui Matailinga, Peter Brown, mai Big Paul uma, le tuenga sa uma, ma se foi le mātou a inga o poto lei. Ia manatua o auna o si tauranga, pātere Paulino Paurio, pātere Ri Angstowers, ti a Pono Sefo, tina ia e seta sa sebe manaia, tina ia ba Paulo Tuala, male mātou uma lava o mariu foi le mātou a inga nei vai tau, e nei wala wina mani nei o langa. I le papi songa nauti lātou whaatasi makiwiso, ia whapena fōri mātou fi lātou, Dona tutu. Ia manatua mātua usu matu whawhine o fo iatu no lātou malo longa ma le wha moe le tue tuai. Ia taria lātou whaatasi ma tangata mariri uma le bala malama o lau ia. Alofa mai a te mātou, ia mātou au wai i le ola whavu vau ma Maria le tinata o koe le tua. Ia o sefo pa ia na tane. Whaatasi ma rau apostolo. Sangato Marcelino Champagne ma rau pa ia uma. Wena whātinuina no whingaro tupuranga uma. Mātou te whia vivini whanene whātasi mai lātou i laua whio, ia lāturo walo o Iesu Kiriso. Ono ia whātasi mai ana ia te ia, le tuare te mamamana, i le whātasinga ma le anganga pa ia, o le ringa maramaru atoa wei la wāwhio, i le whāwawau, Baba Baulava. Ora i whaoro wha mautu iana iau maka ia, o whai wha marusia tātou e te taro atu. Mare sosua di mai no alofa muti vale e sa ro tu mawe macho manang sala malu ai mai atu uma a macho fa tari man fa moi manuia na fia mai no macho fa ora o Yesu Kiriso. Ave Maria
fai atu ia o apostolo, o le file mo te tu atu ia te o tau, o lo file mo te fua atu ia te o tau. Au ne sile sila mai a mātou ang sala, ai le whātua tua na wei kāne sia, a lo whangia. Ko hai ia te ia le file mo ma le tasi e tu sai malofi ni ngano, o le so i fua ma pule i le whaababau lava. Amen. Ia tu mau pe ate o tau, le file mo mai le ri. Ia whakasi o ia maloa aku. Tātou ainga, tātou te kōkōwhai nei le whailonga, le file mo kipsi. Pauta i le tamai māmoe le atua, pauta nea te ngati abesea le sala le lalulangi. Manuia lātou wala aulia le tali suanga a le tamai māmoe. Lea rie o te lea ngānu e o le mai o wale, ai tau lawa o sau ki talainga, e mālolo ai o ngā.
Lerie, we whakaya mātou le tamakanga mai le langi. Pesosoan mai na ia mātou fia ai pēa mo rea reto le ola. Pamanuia mai le mātou ainga nei. Pamawhanawhana fwoi nātou o whanono. Ia mātou pao pēa le whamoi noi. Ia mātou mau le manuia mai le ua pio. La mātou le ngai neona ke wisolo mātou wali. Amen. Lalu mai nalo le tā Sofia. O le asosi o le marist. O marisi ta tonu to sinifia paluso ai le kuda marisi o marist. E mafua mai i le suafa ia o ke risu Maria, Mary, West Christ, yang whamaruia ai sa boa ma le lamurangi atoa, i lau au staulanga, adi Fidela, matamata isa, po ina lato ola au wale, i foroforo le atua, i lea lau ele, ma ia tangata mlelu, na whapea fwoi mu sa boa, no fwoi sa boa i le amu ia. Tene fwoi wa onga, sa fwoi o lei au auna le atua, ona o lato fininga, o lato fininga, Kaya le finingalo le tua ina ia ola tangata i le whātua o le whākrisiano ai mai se lava o le whaawai lea ia Maria o Ronaldo Pedro Kiriso. Mary's brothers, ia o le tasi lea vaenga fwoi ainga Marisi, ia katonu to sinifia fwoi ia o sa mola ia e se le maupoko fwoi lea ainga, me se fwoi o lato sa lato a ongonia onga pe mai ala toa onga i Fidela Mulvai ko sangatu Yosefo e whawau pea lato fia au na pea e ngata mo ngeia onga ai me se foi mo sa mo atoa ia le tato mtanga venga ia le tato patasi ai mo le tato ai nge marisi nei sini o lo patama ai ia fionga ia lua pisini tabi tisio pa pena foi o risi foi o usu tu papine foi o la tu te inga o le asosi le neo marisi a wako la so ngalwenga mo le atua o tātou tangata mulava. Oku lava mātou te mita ai mātou tangata marisi whapea once a marist, you'll be always a marist. Ao fo te mi fone mo fiafianga o ku masangi lava o marisi. When you come into the marist home, you put your mamaru up there and you come as a marist. Ia o le anganga lava lea o le tasi ma se foi o la tu fiafianga ni na tau rātou o rātou o tama ma tene tuai da sosi marisi. Sao wala wina le pai o marisi o tātou misa. Ia wau foi o te tonu foi a inga marisi. Ia o sau fiafianga tene lava lea sa reo sāria. Ia o te matu te pepe whātasi foi ma le tama ia lupisilia ma se foi ni lau matu ainga. Ia lea whaptai lava lupisilia ma se foi tātou ainga marisi. Au te malao tu mele apu ma whanau lo pionga whatama. Ka pena pui lo pionga tō mata ma whaira tō nau. So te tala mai au i lunga le atani. I wā pui le whapinganga a le atua me se pui mātou mtanga lwenga. Wā pui tō ngā lwenga nei tausanga nātu lau le apu ma whanau lo. E matu fatina, sa iai sa matu fatina. Ya o le fatua foi a lupsidi ati le sio. Sa matu mau foi whanoluanga ia o sia per mafutanga ma fatina. Ya ala lupsidi ya tau awa te oele le nganga foi le fatua ia gatina. Masi foi o tau tania tau mata kaui ma teime. Ya kawa via le tau ngarbenga ni tau sanga. Ie oe lava o le maluia me se foi le whaavai o ainga i whaputuputonga o e kāre sia māturu o lava. Ie si sila mai o lātou nei le whatamā me se foi le lau o le lātou au auna e ofu atu ia oe ala foi i
tātou tangata, ia afoai pia ia te lātou le tō whā, mai se fo le mārosi. Le anganga fia fo i tautua, ina ia whaavai pia ia nganga le loto maularo le tina pa i o Maria, a mai se fo i le whaamoe tu mau ia Keriso. Me se fo i whaawaonga o staulanga mani whenela o nei ainga, ia whamanuia le atua ia te otou. Whamanuia tu le atua ia te otou le tātou rau le nei tausanga i le sofa le tamā, Marialo, Marianganga pa ia, me tātou patipati. Le koe aso sa tu sisia koe sa I koe nisi koe sa awai patasi pa le aso si marisi sidi o le tātou whainga tauranga na sa tātou te patasi koe ma le ainga sunga ia James Brown a pene na Tete Brown ma la alo Christina ia o la tō nei ia sa lewa na wau ni Australia sa ro mai a James ma pena Tete le iai lava sto se misa tātou tangata sa muni sidi o ste mo mole le o na tātou awe patas mo tātou. Aro lātou whai tauranga fo i mori papitoa mo le anganga e tua aia pena Tete le tina ia ba Paula Tuala i le maasine tuna i atu i na palawina le tua i rangarenga I Samoa i sa mātou mafutai ma le aingane nei i le sala ki tausanga fia mori kore misa o lātou tina o le nei aso i whaktai lava a James, whaktai lava a pena Tete Whaktai lava Christi o tō whenga tauranga ia I pēr le tuo le anganga e se o tina. Ka tono a Samoa o tō silifia koi le walauna koi pa ia koi le atua I ana au auna ia le whenga pāte le Paulino pa pāte le Uni Austawas pa le whenga ti ako no sefo ia o le se whenga tāpo lea mo tātou ia peita ia tātou te pamalosi pēr ma alo whamawhanwhana pēr le atu ia tātou nei teina. Ia tō silifia, ia o le whionga pāte le kuni au, ia na toi sauringa, la pāte na uma ia te roa, e toi whaiwhana toi sauringa, e whai uma lava ia Penani Nusina, e lava sa salo mai ai le whionga pāte le i o se whatingu I le duaso tūna iatu. Le whionga pāte le Paulino, ia le ala amataria nā nei o na sauringa, tā pena ai mo le whalausinga pāte le asululu, I o nā nei, ia lo paravia pēr, o tātou tangata unga Samoa I le tanga renga o St. Christopher Holsworthy o nā nei po le ono e whai ele family service a le whionga pāte le Paulino tartono e taitaina nea le whionga pāte le Mosese o sa whai malanga mai New Zealand a wāpori toi sauringa koi le whionga pāte le o na solo lai o isi sauringa I le ngasingafua mana suhua I le whiapi po le ono I le valu e whai ele I le whaisare I le whaisa mila Mo le whaisa Holsworthy o matanga renga nei sa ngā rui eile whiunga pāte le Paulino o le asururu loa o le toi sauringa le na misa le na le whalausinga le whiunga pāte le I Moorebank I le asururu nei. Ia tātou mana tua pēr tātou au au nau stauranga me sipura whenga pēr le atua o walawina I le atua mai nei o ranga. Tofu nawa tātou mo le tātou I loa ma tātou tō sila fia koe le tātou mapatanga wa dei uso whaifi au. Ia usia po le kārisia peitai. Moni lawa upu le kārisia o lātou o stauranga e whāwau e winga whātasi o peki Santepo. Le tala whanau no koe o le telefoniso tātou ainga lo whenga newe tau le morimu le otia o te whae mese koe. Ia le tamai o le fia, o se koe mele ainga ia o whamana mira koe le atua. E sona tua a, tina ia e seta, sa seve manaia Samoa ni vaso tu nei atu ia sa whapapana koi e tue atu ere tamau pia I tātou ne temi mo tātou o le pai tātou ke malanga kui Samoa pe malanga mai ona whamai mau o pēr le tele ma se foi pātou tua tele mo lo ainga ia wāria nganga se o tu au tātou mtanga renga whapatai tele lava mo le tātou tauranga pai misari nei tu nā malo foi le whapapale malo kui whamalosi ate o tau tō whainga tauranga fōi nei aso. Whaptai lawa le ainga marisi fōi mo le tātou nauranga fōi le au ono upu ma se fōi tō whainga tauranga mo le tua. Whapena fōi le ainga fōi a James, whapena Tete, I ngats fōi lea, whaptai fōi I le tātou whai pese, le whionga tō le a fōa, ma se fōi a tuku whai
amaro whakatai mo tātou tapina na uma ni aso. Whakatai poi maro de malama, se poi tātou ku, whakatai poi lava uso mo tātou pasarulanga poi ni aso. Whakatai lawa le whionga pōru, tai lawa le tātou runanga poi ni aso ni le tale, sa pakuria poi le tua matui. Le tātou ainga, ia tātou te pasanga pe luma ni nei vai aso, wa pui lava vai vainga lawa mai tātou, pe lama kumai e sauroma Yesu ni nei aso, am ia tātou, a wa tātou tawi o pātani mo ni langi, e tātou pāwau pēr tātou ngarwenga, e tātou whenga malanga ni nei aso. Sang whamonwia lea tui ante o tau, manuia lawa ni aso sa e marisi, a pēr kore tātou hainga i ni nei vai aso. Tātou tutu lai, mo le tātou pamianga ni. What's your tomal fie mal fie mua ke riso?